Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Усім добрый вечер, Сяржук, як заўсёды рады цябе бачыць. Як заўжды, то ўзаемна. Я бачу, што ты ўжо падрыхтаваўся да лета. Ну, в сэнсе пра вопратку, я так разумею. Не, пузіка неяк выйшла кудысьці. Вось што ты робіш, калі да лета падрыхтаваўся, штаны спадаюць і трэба неяк падпаясвацца, як ты выбіраеш пояс? Пояс, як я пояс. Дагэтуль такой праблемы не было, але якраз такі сёння ўвечары мы вырашым гэтае пытанне і знойдзем людзей, хто падкажа, які пояс трэба апранаць, які можа і па сезонах, не толькі ў якія дні. Карацей, пра ўсё сёння даведаемся, не толькі пра паясы, а ўвогуле пра вопратку. Будзем размаўляць пра вопратку для кожнага рэгіёна нашай вобласці, так? Так. І ўсе даведаюцца, што сёння за кашуля на Сяржуку надзета. Вось так. Якога стагоддзя? Якога стагоддзя? Пачынаем. Пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановнае гаспадарства, і мы вітаем гасцей у нашай студыі. Сёння гаворка у нас пойдзе пра народнае традыцыйнае адзенне Віцебшчыны, і сёння у нас в гасцях Людміла Вакар, вядучы метадыст па народным сцэнічнаму касцюму Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці, Вольга Акулава, метадыст па адкасту Сенінскага дома рамёстваў, і Святлана Салаўёва, старшы навуковы супрацоўнік Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Так, ну, а адразу скажам, што Людміла Владзіміровна і Святлана Владзіміровна гэта аўтары гэтага шыкоўнага, унікальнага выдання. Так? А Вольга у нас майстрыца, якая будзе паказваць усялякую прыгажосць. Ну, і думаю, адразу да Людмілы Владзіміровны такое пытанне. Колькі часу заняў збор інфармацыі для выдання гэтага, не пабаюся, шэдэўра? Гэта сапраўды даволі цікавае пытанне, бо альбом чакаўся і як бы напрацоўваўся на працягу 2 дзесяцігоддзяў. Бо праблема віцебскага касцюма вельмі даўняя, і яна цікавіла шматлікіх даследчыкаў і ўвогуле аматараў народнай культуры. Але зрабіўся гэты альбом літаральна за 1 год. Бо склаліся так абставіны, што з'явіліся грошы, з'явіўся грант прэзідэнта, і была магчымасць, і была патрэба нам за 1 год усё гэта зрабіць. Так што праца была вельмі напружаная і цікавая. Але 2 дзесяцігоддзі збіралі. Мы проста з Іваном думалі, што там не 2, там уже 2 стагоддзі, таму што... Ну, безумоўна, гэта матэрыял 2 стагоддзяў. Пачатку 19-го і сярэдзіны 20-го стагоддзя. Тут сабраны ў гэтым альбоме. Але калі вось сказаць пра яго актуальнасць, то і каштоўнасць, то трэба згадаць тое, што віцебскае традыцыйнае адзенне – гэта тэра інкогніта. Гэта тэма, якая не была даследавана і вельмі дрэнна была прадстаўлена ў нашых экспазіцыйных прасторах, музейных прасторах. Хаця за гэты час, вось за 90-е і 2000-е гады прайшлі 2 канферэнцыі, нават 3 канферэнцыі, і некалькі выстав было, але ўсё ж такі такого абагульняючага матэрыяла не хапала, бо віцебскі рэгіён, Віцебская губернія, гэта менавіта тая тэрыторыя, праз якую прайшлі чыгункі ў другой палове 19 стагоддзя, і гарадская мода, прымысловы тэкстыль хлынуў на вёску вельмі хутка. Віцебшчына апранулася ў еўрапейскую моднае адзенне. І такім чынам страцілі нешта сваё. Безумоўна. Адметнае тое, што адрознівала нас ад іншых рэгіёнаў. Так, калі вось параўноўваць з Палесем, то у Палесе яшчэ ў 30-40-е гады хадзілі ў даматканым адзенні, і там было вельмі шмат аматараў, якія даследавалі, прапагандавалі, папулярызавалі народны касцюм. А на Віцебшчыне, на жаль, склалася так сітуацыя, што нашы даследчыкі звезлі ў Санкт-Петербург, у музей этнаграфіі, добрыя калекцыі. А тут на Віцебшчыне вельмі хутка змянілася, мянялася жыццё вельмі хутка. І калекцыя была вельмі сціплая, якая не давала поўнага ўяўлення. Урэшце рэшт, за гэты год мы аб'ездзілі музей не толькі Віцебскай вобласці, але і сумежных раёнаў
Псковской области, Там і Псков, і Смоленск. Смоленска, да. І сабралі зараз гэта каталог усіх артефактаў па Віцебскому адзенню. Світлана, ну было цікаво працаваць над гэтым выданнем? Конечно. Ну вот я отвечала за первый раздел альбома «Традиционное одеяние Витебщины», и здесь были собраны исследования предметов довоенной Першы раздзел гэта які? Гэта Мешчанская вопратка. А, раритеты 18-го початку. Да, здесь были собраны предметы довоенной коллекции Витебского областного краеведческого музея. Это образцы местечковой крестьянской одежды конца 18-го, начала 20 веков. Ну, можно рассказать что-то подробнее. Конечно. Давайте вось мы адразу пакуль рыхтаваліся з Іваном, мы паглядзелі і 15-я старонка, 15 так, Іван? сторонка, так. А нас зацікавіла, напрыклад, вось такая кашуля з даваенных збораў. Глядзіце, вы просто паглядзелі, гэта можа пра вобраз нейкіх жаночых топікаў, таму што такія даўгія вось гэтыя рукавы, а тут зусім маленька. Гэта Ну, топик, ну вот тут рукавы вы отметили верно, потому что эти рукава, они были созданы под влиянием светской одежды 17 века. То есть на мещанский костюм, здесь представлены предметы мещанского костюма конца 18-го, начала 19 века, оказало влияние европейская мода, городской костюм, в том числе и народный. Так вот, те самые рукава, которые были присобраны немного и получались заложены в такие складочки, мы можем увидеть на литографии картины костюм купчихи из местечка Усвята Витебской губернии. Ну, здесь вы видите безрукавки, самые разнообразные, разнообразного кроя, светского кроя, с отлаженным воротником, двубортной застежкой и валиками для крепления юбки, интереснейшим предметом, конструктивной особенностью безрукавок, и упрощенного сарафанного гэта кроя. вышыце пераб'ю. Гэта ўсё захоўваецца ў нашым музеі. Да, вот эти все безрукавки. плюс Гэта к нему- захоўваецца там, дзе як мы сустракаліся і з Глебам Владимировичем, і Да, з да, іншымі супрацоўнікамі. Тое самае цікавае, што ніхто не бачыць. Так, недзе ў сховішчах. Вось, давайте паглядзім, таму што ў музеі пакуль дачакаемся яшчэ выставы, а так вось мы... Во, вось гэтыя... Вось гэта больш на топік. Вот это те самые короткие мещанские безрукавки. К ним еще были юбки и островерхие короны. А Людмила Это Владимировна, далей. што вы Я якраз паказваеце? показую ту літаграфію, про яку размова йшла. Ага. Ось агульне ўражанне, зараз вобраз я сабраны ў покажу. адзін Вот все оно. рэчы. Усё, да. Давайте я зараз покажу. Ось так. Оп. Во. Гэта вось той самы вобраз, так? Вось гэта вось... Ага. Только головной убор отличается. А па даўжыні рукава можна было зразумець, наколькі багаты чалавек ці як. Ці можна было, ну, пра стан і, скажем, ролю ў грамадстве. Заможны чалавек ці незаможны, можна было вось па гэтых Да, адзначыць? это как раз таки и являлось Покажи. отличительной особенностью состоятельных мещанок. Ну, вось яшчэ адразу, калі адкрываеш першай старонкі, гэта кніга прысвячаецца Никифоровскому. Так, Гэта так, было так, ваше агульнае такое рашэнне, што Ну, непасрэдна гэта гэтаму чалавеку. Никифоровский, вядомы краязнаўца, этнограф, фальклорысты, які распачаў работу з гэтым матэрыялам на гэтую тэму вывучэння традыцыйнага народнага адзення. І мы не толькі прысвяцілі гэтую кнігу, але і працытавалі нават Мікалая. Замест прадмовы там, так? Так. І я, вось, хто будзе глядзець гэты альбом, я ўсё ж такі параю, каб ён прачытаў невялічкі тэкст, і ён якраз уводзіць у праблему. Никифоровский на пачатку піша пра тое, што яшчэ ў сярэдзіне 19 стагоддзя беларусы былі сапраўды апрануты ў белае адзенне. І ён параўноўвае натоўп, калі беларусу на кірмашы альбо калі народ ідзе ў царкву, як вялікае белае мора адзення. Бо і палатняныя, сярмяжныя адзенні былі белага колеру. І галаўны убор таксама, і лапці, ліпавікі таксама былі белага колеру. І гэта ўражвала, і мала того, што гэта ўражвала, але гэта было такім... Ён кажа, як скарыстовваў як метафору, тое, што белае адзенне было сімвалам чысціні душы чалавека. І гэта адпавядала вось той рамантычнай устаноўцы, якая існавала ў грамадстве яшчэ
з канца 18-го і на працягу ўсяго 19 стагоддзя. Уяўленне простага народа як дзяцей, бо як простых людзей прыроды. І менавіта белае адзенне сапраўды стварала гэты вобраз. Але ён піша, што вось ужо к канцу 19 стагоддзя мяняецца сітуацыя, вось якраз прыходзіць гарадская мода на вёску, і чалавек мяняецца, і вобраз мяняецца, ўжо шматкаляровыя, і дыматканыя, і покупныя ткані скарыстоўваюць беларусы для вопраткі. А вось, прабачце, вось вы казалі пра белую вопратку. Я бачу, ну, крыху пазней будуць фота селяніна ў белай вопратцы. І вось ён арэ зямлю з плугам у белай... Гэта ж не практычна. Гэта не практычна, таму што, ну як у белай вопратцы можна працаваць? Ну, па-першае, гэта палатняная тканіна, якая лёгка мыецца, і потым яна мае экалагічны сэнс. Яна захоўвае цяпло 5 градусаў, калі гэта халодна, і мінус 5 градусаў, калі гэта цёпла. Гэта вельмі зручна. У мяне просто такое ўражанне, зараз, Вольга, я гляжу, так уже скручваю паясы, мне просто думаю, што калі мы не зможам задаць зараз пытанне, яна збярэцца і пойдзе. Вольга, распавядзіце, калі ласка, пра свае вырабы, пра гэтыя паясы, таму што Людміла Владзіміровна ўжо адкрыла нам таямніцу і сказала, што вы іх зрабілі дзякуючы вось гэтай кнізе, так? Да. А можна памацаць Конечно, які-небудзь? конечно. Раскруціць, вось зрабіць, вось так скручвалі, а я зараз вось так зраблю, да? Раскручивайте. Што гэта за паясы, для каго? Для жанчын, для мужчын, рытуальныя ці паўсядзённыя? Вообще у этих поясов очень много скрыто. То есть вот эта вот льняная нитка, точная, которая, видите, серенькая. Так, вот тут и найдем. Существует такое поверье, что, учитывая вот весь процесс обработки льна, скрывается сам смысл тепла, доброты, то есть в итоге нитка, вплетенная в такой пояс, символизирует уже как бы суть оберегового пояса, понимаете? И да, так мне посчастливилось работать с Людмилой Владимировной, воссоздавать все вот это вот, собранное непосильным трудом. Вот. Ну и поскольку опыт и знания как бы у меня есть по фотографиям тех работ, которые у них были собраны, воссоздала узор, заправила и соткала вот эти вот все работы. А вот гэта что, тут з некай гэта солома такая тонюсенькая, да, что гэта? Этот пояс уникальный, я его сделала очень с трудом, недавно, буквально вчера закончила, и это удивительная технология даже для меня, потому что я впервые вижу, это, конечно, довоенная коллекция, и никаких сведений не сохранилось о том, откуда он взялся и кто его делал. Конечно, он женский, тоненький, такой женственный, можно сказать, сам по себе. Технология и простая, и сложная одновременно, потому что здесь втянуто 2 льняные нитки. Их здесь не видно, но вот этот процесс, вы откуда доведались? Ну, сохранился пояс, остатки пояса, скажем так, в музее, да. И по фотографиям... Музей дал дозвол? Да. Я пришла, рассмотрела, легкую препарацию пояса. Он был несколько надорван, поэтому препарацию можно было не делать. Ну и, собственно, как бы пара дней в догадках, ну, догадалась, вот, и сделала. Ну, а вось, як вы думаеце, да ўсіх пытанняў адразу, гэта кніга дапаможа, скажем, тым жадаючым і людзям, якія імкнуцца нешта зрабіць, сапраўды аднавіць вось гэтыя рарытэты зараз у сучасным жыцці?
Можна її використовувати як Зроблена, таке? не зроблена для гэтага. Да. Для того, каб майстры, якія працуюць у дамах рамёству, да і ўвогуле любы жадаючы, які хоча апрануць сябе адпаведна традыцыі, змог паглядзець альбомы і зрабіць. Познакомиться с этими Ты предметами. прыглядзеў сабе што-небудзь тут? Я прыглядзеў, што там ёсць нейкія ўзоры, па якім как гэта не лекала, а па якім можна рабіць і паўтараць. Узорнікі для вышывак. Для вышыўкі. Это то, что у наших крамах Я зараз бачу. продаецца, гэта, оказывается, Я не жадаў ніколі займацца вышыўкай, але калі ты ўжо кажаш пра тое, што можна ўзяць, паўтарыць, паспрабаваць, мне здаецца, што гэта можа быць зручна для тых, хто займаецца вышыўкай. Там ёсць такія моманты ў кнізе. Ну, надо еще немного сказать о самой вышивке. Эти первые печатные схемы появились в начале XIX века в Германии. Ну, а основой этих мотивов, по которым вышивали уже потом мещанки и дамы среднего достатка, а потом позже крестьянки, явились орнаментальные сборники XVI века, итальянские и французские. Так что... Это аж на тут. Да. А ось тут яшчэ адразу літаральна на першых старонках бачым адзенне віцебскіх габрэй. Ну, зразумела, што тут насельніцтва было шмат, і так напрыканцы 19 стагоддзя амаль 52% габрэйскае насельніцтва. Вось ці прынеслі яны нешта сваё у народныя строі Віцебшчыны? Ці наадварот, такая асіміляцыя адбылася, можа, у адваротным кірунку, яны перанялі нейкія нашы рысы беларускія национальные у своей костюмы? Ну, надо сказать, что портными в то время были евреи, и в основном евреи. И этнограф Николай Никифоровский в очерках простонародного жития-бытия Витебской Белоруссии как раз и упоминает о китлике. Это безрукавка китлик. Как раз это само название произошло, еврейского происхождения. Оно произошло от еврейской молитвенной рубахи китель. Вот. Ну и что конкретно говорит Никифоровский, китлик справлялся раз в девической жизни и донашивался потом в первые годы после замужества. То есть мещанский костюм это являлся в первую очередь свадебным костюмом, ну а потом уже носили в праздники. Ну, мне хочется додать, что гэты костюм, он по сутности повинен разглядаться в контексте уволі европейской культуры и ренессансной культуры, где спадничный комплекс, и он якраз складаўся со спадницы, с кашули и без рукавки. То, что назва вось яна сапраўды захавалася ў народзе еўрэйскага характару, гэта кажа пра тое, што культуры і лексіка яна была агульная і пераходзіла ад адной этнічнай групы да другой абшчыны. І гэта нармальна, калі вось такія міжэтнічныя кантакты прыводзяць да замацоўваюцца ў назвах рэчаў і ў назвах касцюма. Але касцюм гэта агульнаеўрапейскі з нейкімі пэўнымі варыянтамі. А калі казаць, зразумела, што у нас яшчэ будуць госці наперадзе, так? Мы будзем на нейкія пытанні вяртацца яшчэ больш глыбока. Вось элементы вышыўкі, арнамент, так? Ці прасунулася неяк даследчая праца па іх наперад? Таму што колькі мы сустракаліся ўжо ў нашай студыі, так, з даследчыкамі, яны кажуць, што мы можам толькі зараз дагадкі нейкія рабіць, што значыць той ці іншы арнамент. Ці ёсць нейкія зрухі наперад? Ці зноў фантазіруем? Не, безумоўна, што гэта патрабуе глыбокага пранікнення ў культуру, па-першае. Па-другое, тыя літаратурныя крыніцы, якія ў нас ёсць, гэта пераважна мастацтвазнаўчыя апісанні, якія кажуць пра тэхналогію, кажуць пра каларыстыку, ну і пра асноўныя нейкія формы, арнаментальныя ўзоры. Але сэнс, ён глыбока схаваны. І тут патрэбна такое міждысцыплінарнае даследаванне фалькларыстаў, этнографаў, антраполагаў. Гэта вельмі глыбока схавана. Сапраўды, ёсць зараз запатрабаванне грамадства ведаць свае знакі, якія можна было скарыстоўваць бы ў сучаснае адзенні. Ну, там, што гэта зараз папулярна і попытам карыстаюцца так і льняныя вырабы, і шмат крамаў такіх. Безумоўна, але дакладна ўсё ж такі казаць, і наўрад ці хто зможа. Калі толькі не рызыкаваць, вось праслыць міфатворцам. Ну, ёсць такія прыклады. А вось магу я задаць такое пытанне? Вось як так адбывалася, што на працягу шмат стагоддзяў вось ужываліся нейкія ўзоры, арнаменты, нейкія элементы, вось ужываліся, усе ведалі, што яны адзначаюць
потым адбылося так, што усе забыліся, і зараз мы пытаемся зноў даведацца, як было. Вось калі пачаўся вось гэты нейкі правал з вайной, раней яшчэ савецкай улады, яшчэ раней. Калі страцілі? Гэты арнамент вельмі... Не, 19-м? не ў 19-м. Гэта страчана вельмі даўно, бо гэта археалагічны матэрыял. Ну, это Вось да. калі археолагі яшчэ дадуць нейкі пэўны матэрыял, але археалогія — это якая навука, якая дае артефакты, а не сэнсы. Сэнсы вывучаюцца сумесным. Я вам скажу, што гэта патрэбна некалькі спецыялістаў, некалькіх дысцыплінаў, дыялог, каб прыйсці да нечага. Это планетарнага маштабу, напэўна, таму што мы ўжо казалі, напрыклад, у мяне ёсць знаёмы у М'янме, так, карэнны жыхар, і ён паказваў свае рэчы, і там таксама прысутнічае восьмірог, але дзе тая М'янма і дзе мы. Либо восьмиугольная Ну, звезда, можно розетка, прикладно то же сказать, самое. что Изображения да, сохранились, а смысл утрачен. Можна сказаць, што вось... А вы скажите сторонку, а я адразу Так, покажу. сторонку скажу зараз. 88-я сторонка. І лёгка. Оп, І яшчэ можна я показываю. паглядзець, вось сторонка, мне вельмі падабаецца узор ткацтва. 75-я сторонка. Вось на 88 гэта што у нас патлумачце мы зараз паказваем? Пераважна віцебскі арнамент геаметрычнага характару, які быў у бранным ткацтве альбо у вышыўкі процягам, гэта ромб з кропкі ў цэнтры. Гэта сімвал засеянага поля. Но пераважна даследчыкаў прыходзяць да гэтай высновы. Гэта сімволіка народа земляробчай культуры. І з гэтым спрачацца ніхто не будзе. Але варыянты вось гэтага арнамента вельмі разнастайныя. А вось тут ужо іншае, тут нешта больш Ёсць такое салярны. сучаснае, ці не? А вось гэта то, што вы казалі. Не, гэта вось унізе бочкавы арнамент, ромб і кропка ў цэнтры, да прыкладу. Ну, а потым усе астатнія гэта квадраты. Так, яны сапраўды канца 19-га, пачатку 20-го стагоддзя. Гэтыя тканіны. І Светлана Владимировна раскажа пра гэту калекцыю, яна вельмі цікавая, бо створана вучнем. Да, она собрана учениками Городокского района в 1925-26 году. Но, видимо, было дано им такое задание, или была это их собственная инициатива. У нас в музее хранится несколько планшетов, на которые нашиты вот такие вот фрагменты ткачества. Но благодаря их трудам мы узнали, какие были ткани в тот период. Так. Ну і зараз вось гэтая клетка, яна ж зноў уваходзіць у моду. Усё ж такое можна Так. знайсці. Восьмиугольная звезда как раз, тут розетка. Розеточка. Вот она. Тоже очень древний символ. Ось он, гэта восьмірог, так? Он часто встречается и характерен для одежды Витебской губернии. Это то, что ты крестьянской казал про костюмы. Мьянму, так? Так, яны таксама ёсць вось гэтай восьмірогі. А вось мне цікава, Вольга, зараз паясы. А што-небудзь будзе з гэтай кнігі яшчэ па працяг вашымі залатымі ручкамі? Конечно. Напрыклад, не толькі паясы, а пойдзем далей. Не? Ну, Ці пакуль што вообще, толькі на паясах? мне бы хотелось поработать больше вот над этой техникой с соломкой и создать еще несколько работ. А вось гэты паясушак, які саломкай, ён мае нейкае рытуальнае значэнне? Ці ён проста, як цяжкая праца, скажем, упрыгожанне для дзяўчыны? Я полагаю, это скорее второй вариант, потому что никакого сакрального смысла нет. Если, допустим, в этих поясах, к примеру, орнаментальное строение, оно, конечно, в первую очередь отталкивается от техники на дощечках, но чаще всего есть такой узор, как речка. То есть это вот эти самые уголочки, зубчики на протяжении всего пояса, они идут в одном направлении. Один орнамент. Они символизируют течение жизни. Вот. Ну и сам пояс, конечно же, тоже оберег, потому что он как защиту, вот человек повязывает себя, да, как защитный круг символизирует. Добра. Ну, я б сказала, даруйте, дадам, то, што саломка мае ўсё ж такі сакральны сэнс, бо саломка імітуе парчу. А парча заўсёды была сакральным матэрыялам, які ўпрыгожваў і адзенне святароў,
Ну і потым чалавеку асабліва важныя моманты. Так што в гэтым сэнсе тут ёсць пэўны... Знайшлі. Как Определенные, праздничные. опять же. Да. Добра, дзякуй, Вольга, дзякуй, Святлана. Мы зараз паглядзім афішу разам з вами, так, і потым будзем рухацца далей, вывучаць наше адзенне. Афіша. 16 июня Витебская областная филармония приглашает на музыкально-игровую программу для детей «Карамелька и горошинка» на Карибских островах. Путешествие по морям, поиски клада с веселыми песнями и играми. В такие приключения зовут неутомимые Карамелька и горошинка. Их веселый нрав и забавные песенки знакомы детворе по программе «Давайте поиграем в цирк». Теперь полюбившиеся герои придумали для ребят новые игры и приключения на Карибских островах. Начало в 11:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представит музыкальную сказку для детей и их родителей «Доктор Айболит». Известная история доброго доктора Айболита ожила на колосовской сцене в веселом музыкальном спектакле с компьютерным экраном, элементами игры и невероятными приключениями. Начало спектакля в 12:00. Витебский областной методический центр народного творчества приглашает на выставку работ мастеров по ткачеству из Смоленска «Вспомним традиции ткачества». Экспозиция представляет коллекцию современного ткачества в этностиле от двух мастериц – Ольги Менченковой и Светланы Полковцевой. Коллекция включает в себя тканые гобелены, костюмы, сумки, пояса, салфетки, головные уборы и многое другое. Выставка открыта с 9:00. Витебский художественный музей представляет персональную выставку живописи Никаса Сафронова «Весна впечатлений. Никас. Живопись. Оптимизм». Никас Сафронов входит в десятку лучших современных художников мира. Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества автора. В экспозицию вошло более 80 новых живописных и графических работ, пейзажей, портретов и сюжетных сюрреалистических композиций, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dream Vision. Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Выставка открыта с 10:00. 17 июня «Золотое кольцо Витебска-Двина» приглашает на персональную выставку декоративно-прикладного творчества от Людмилы Волкович-Борис «Чудесный мир творчества». Зрителей ждут вытянанки и аппликации соломкой. Художественная аппликация соломкой – традиционный вид народного искусства в Беларуси, которым в наши дни владеет всего несколько десятков мастеров. Выставка открыта с 10:00. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Витебск. Время немых звезд». Проект охватывает период с 1890-х до конца 30-х годов XX века и рассказывает о первых шагах развития белорусского кинематографа, особенностях системы кинопроката и предпочтениях кинозрителя. На выставке представлены экспонаты из музеев, архивов и частных коллекций, а также уникальные витебские киноафиши начала XX века из Литовского архива литературы и искусства. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет этюды памяти в спектакле «Шагал, Шагал». Честь мирового искусства, сын Витебской земли, мастер с душой ребенка. Так о Шагале говорят сегодня. О том, какой была юность художника, его первая любовь и трагедия еврейской семьи, расскажут колосовцы в этюдах памяти. Начало спектакля в 18:00. 18 июня Белорусский театр «Лялька» представит юным зрителям спектакль «Волк и раз, два, три». Хорошо известную всем историю троих беззаботных поросят и серого волка поведают детям артисты кабаре. По законам жанра актеры во время спектакля поют, танцуют, меняют костюмы, создавая неповторимую атмосферу эстрадного представления и рассказывая сказку с тонким вкусом и юмором. Начало спектакля в 10:30. Вось такія сучасныя мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся да народнага традыцыйнага адзення Віцебшчыны. У нас яшчэ з'явіліся госці. Гэта Ніна Бабровіч, мастацтвазнаўца, дызайнер, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, і Галіна Бабровіч, гэта дацэнт кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і тэхнічнай графікі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Міроновича Машэрава, член Беларускага саюза майстроў. Так, ну і Людмила Владимировна у нас як галоўны эксперт застаецца. Кандидат мастацтвазнаўства. Мы ўжо так, да. Так, ну што, наколькі я ведаю, вы ўжо разам з Людмилой Владимировной пісалі другі раздзел кнігі, так? Так, мы з Людмилой Владимировной складальнікі альбома, таму працавалі над усім матэрыялам разам. Ну і так склалася, што я працавала раней і ў доме рамёстваў, пачынала ў Лепелі.
як майстер, тому я не тільки теоретик, а практик. Я ведаю, як робяться ці речі, з чого. Ось. І потім так само обласним краєзнавчим музеї перед Світланою Владимировною я заховувала цю колекцію, знайомилася з нею, і потім вже ми протягували цю працю по вивченню не тільки тих артефактів, які заховуються у Віцебському обласному краєзнавчому музеї, а так само по всім музеям в області. Експедиційні поїздки були увесь час, ну, ось починаючи з тих часов, ну, з 90-х років, від праці у Лепельському домі ремесла, у Лепельському районі, а потім уже по всій Віцебщині. І не тільки музеї районні, а так само і школьні музейчики, які заховують так само речі. Ось, знайшлася намітка таким чином у Вимна. Речі на Віцебщині страчені, їх залишилося вельми мало, тому кожен артефакт вельми цінний. І він дає шлях для нових досліджень. І ось і Ніна, і Галина, нам ось цікаво, поки знову-таки з Іваном проглядали книжку, ось нас більше за все зацікавив ось цей момент. Глядите, наші поважані телеглядачі, ось тут, ми так розуміємо, це мужчинська вопратка, і тут під мишками у цього хлопця нейкі, гляньте, червоний такий, червоний маркін, червона адметина. Ось що це? Це жаночий? Это жаночий жупан. Це жаночий жупан. А мы нечто... Але адметина тая ж самая. Адметина тая ж самая. Что гэта за адметина такая? В экспедиции казали мы в музее, да, что, ну и на Смоленщине так само мы чули, что такой адметиной помечали дзяўчыну, якая ці засватана ўжо, ці яна ўжо у яе ёсць муж, і таму яе, калі яна праходзіла на вячоркі, да, заходили все вот так. Знакомились ранее так. Приподнявши руку, можна було ось довідатися. Чи засилати сватов до дівчини, чекайте, це жаноче, а у мужчин були які такі? Ну, не ведаем, яны ж тих артефактів не шмат, каб їх був шерах, так можна було робити некі виснови. Тому що з персонком, ви ж розумієте, да, там зняв, там у кишені пішов, а тут уже все. А магчыма, просто кожен вишивав собі нейкі обережок, каб познати свою вопратку, магчыма так само. Як нумарок. Як у дзіцячым садку. Вось. Вось, це Галіна, каб не згубіць потым. Ну, і вось, зноў-такі ў гэтай кніжцы ёсць, я лічу, што унікальная, прыгожая такая карта. Так, зводная карта бытавання традыцыйнага адзення Віцебшчыны 18-20 стагоддзя. Я так разумею, гэта такі зборны нейкі вобраз, так, на кожны рэгіён, больш адметных. Вось, глядзіце, якая прыгажосць. Раней можна было просто папазнаць, я так разумею, едзеш і глядзіш на вопратку, о, гэты там з Глыбоччыны, той з Полацку прыехаў, так? Ну так, як збіраліся ўсе на базар, Віцебску, за H&M прыйшоў. Не, ну вось нам, напрыклад, непрофессионалам, я не вижу нейкай вялікай розніцы, тому что, ну, орнамент, ну, падобны орнамент, колер падобны. Колеры розныя абсолютно. Вось колористика, кто специалист по колористике? Ну, давайте не про колористику поговорим, давайте поговорим про то, что это не только прыгажосць, как вы адмовили, а это все-таки еще и наша гордость. Потому что такой карты нет. Вот с подачи Людмилы Владимировны и вообще в процессе, то есть в процессе рождения этой книги. И вообще про костюм нельзя говорить, как будто он уже умер. Знаете, мы тут такие все грустные, такие все искусствоведческие. Костюм живой, жить будет, и что, собственно, этому характерна эта карта. На этой карте представлены как и варианты фото, ну, понятное дело, без фотошопа здесь не обошлось,
чтобы Ну так, представить... бачимо, що тут є Да. чорно-білий, наприклад, варіанти. Черно-белое – это работы наших Историчное фото. Да, историчное фото. Это представлены фото Федора Солнцева. Это 1844, помогайте мне, мастацтвознавца. Костинский. Да, Костинский. Замалевки, да. Да, Лявон Борозна, это немножко чуть-чуть позднее. Это современный уже Романюк, Михась Романюк. И потом Людмила Винникова и Мария Винникова, прошу прощения, и Юрий Пескун. Ну и здесь уже на этой карте представлены работы наших современных авторов, которые работают в домах ремесел. Они уже эти костюмы выполнили, строи эти выполнили, и они уже прошли на конкурсе, как Людмила Владимировна Стежки мастерства. Стяжки мастерства, да. И уже они вот имеют место быть на этой карте. И эта карта, ну, понимаете, здесь артефактов было достаточно много, и современных фотосъемок, фотографий было достаточно много. И не все даже сюда вошли. И тем самым мы придумали, да, в процессе нашей работы, что эту карту нужно распечатать на всю стену и размещать туда фотографии. Как только где-то костюм исполнился, сразу фотографировать и фотографию туда на булавочку клеить. Ну, праца, конечно, колосальная зроблена. Ось наш, Іван Глядзі, наш гость, який зовсім недавно був у нашій студії і подарував нам драўляную гэту. Да. І ён же быў у той же самой вопратцы. З драўлянымі... Не, я помню, ёсць, Так, з захаваўся. драўлянымі цацкамі. Ценно то, что одение это не фантазийное, это традиционное. И амаль полностью адноўлена ці з самих артефактаў, ці по запісам. Аналогії у іншых народаў, Літва, Латвія, Польша, наши беларускія рэгіёны ўсе. Калі дзесьці не хапае нейкай інфармацыі, то можна пазнаць там, дзе это захавалася. А вось ёсць такое жаданне, каб зараз, напрыклад, у паўсядзённым жыцці людзі больш выкарыстоўвалі традыцыйнае адзенне? Ці гэта ўсё ж такі гэтыя народныя строі, яны павінны быць выкарыстаны толькі падчас нейкіх урачыстасцяў? Ну, скажам, калі гэта канцэрт, калі ты там прадстаўляеш дзяржаву ці свой рэгіён, вось толькі у такія моманты. Не проста зараз такі і пайшоў. Андарак там некая девчина на себе. Не, ну, вообще, это моя мечта, и я всегда об этом говорю, чтобы на наш славянский базар знаменитый, в преддверии его, чтобы все вышли в строй, то есть построились, да, как говорят, ну, условно, выходим строиться. Потому что, ну, это красиво, это наша культура, это наше самосознание, это, ну, как бы, начинать надо с себя. У нас уже есть по костюму, правда, Нина Александровна? Вот, теперь осталось уже... Вось. Да, ну, сегодня, да. Больш сучасны Не, ну, варыянт. справа в тым, што касцюм у еўрапейскай практыцы, нацыянальны касцюм, гэта адзенне для сапраўды урачыстасцяў. І менавіта па касцюму ідзе самая ідэнтыфікацыя, асабліва ў нашым часе глобалізацыі. Это вельмі каштоўна. І прыбалты, побач суседзі нашы, карыстаюцца адзеннем ужо з пачатку 20-го стагоддзя, падчас святаў, агульнанацыянальных, календарных, сямейных. І зараз гэта практыка ўсё мацней і мацней. Толькі вось, на жаль, мы яшчэ не дайшлі да такога стану грамадскай думкі і патрэбы, каб гэты касцюм быў на кожным падчас свята. Ну, они даже к нам в гости приезжают уже в своего. Вось Нина нам показывая, развернула Панёва. Это может быть нават загадкой. Я выставила на Фейсбуке гэты фотаздымак і прапанавала, каб людзі здагадаліся, што гэта. Ну, шмат было усякіх шалік. Ну, гэта проста было б. Калі б гэта шалік, гэта было б вельмі проста. Гэта вельмі старажытная спадніца жаночая. Снованка. Сноўдаць у ёй. Да. Захаваліся яны на Смаленшчыне. 3 такіх вось самых старажытных панёўкі, а насілі іх і ў нас на Віцебшчыне, у Суржы такое захавалася, да, слова захавалася, назвы вёсак захаваліся.
вельмі старажытнае гэта адзенне, уже ў 19 стагоддзі яго не насілі, а такія рэчы захаваліся у калекцыі княгіні Ценішавай, зборы вось тых часоў. Далей вы адлісціце, там ёсць чырвоная такая панёўка. А там ёсць малюнак, як яе апраналі? Разам з супрацоўнікамі Смаленскага музея ў фондах мы паспрабавалі рэканструяваць так, як маглі насіць эту спадніцу. А гэта спадніца ўжо дзявочая. І дзяўчына апранала гэту панёўку першы раз, калі ўжо станавілася на выданні. Трэба было ускокнуць у эту панёўку са скамейкі. Маці прапанавала панёўку. Гэта тут ёсць такая адтулінка. І прасіла ўскокні. Яна адказвалася 3 разы. А потым спачатку панёўку трэба адмовіцца, а потым ужо... Да, 3 разы трэба адмовіцца. Яна такая какетлівая, я вам хочу сказаць. Зато адразу зразумела, хто хоча замуж вельмі. Хто з першага разу ўскокнуў. Не атрымаецца. Надо ўсё ж такі... Вот такія забавы былі. Па традыцыях. Ну, панёва гэта жаночае адзенне. І завуць яшчэ хамут, жаночы хамут. Это ў сэнсе абрацца шлюбам, гэта хамут начапіць? Да, апрануць на себе хамут. Абавязок. Паняволіць, панёва паняволіць. Дзяўчына паняволеная. Бедные несчастные. А мне кажется, на панёве тренировали, чтобы вот маме 3 раза отказала, как потом хлопцу тоже не с первого раза сгодилось. Добра, ну вось зараз існуе вось нейкі культ моды, так, не будзем ад гэтага адмаўляцца, і кожны год, там, а можа і кожны месяц нейкія тэндэнцыі. А ці было так раней? Ну, напрыклад, вось мы берем той перыяд, з якога тут пачынаецца, 18-19 стагоддзя. Мы не берем мяшчанак модных, а мы берем вёску, напрыклад. Ці там усё было больш-менш аднолькава і практычны бок выступаў на першы план, чымсьці там выпендрыцца перед жыхарамі суседняй вёскі. Ну, особо не выпендришься, потому что это надо было все сделать своими руками. И лен собрать, и обмолотить, и потом и соткать, и еще потом украсить какой-то вышивкой или там какими-то стушками крамными. Поэтому так быстро это все не происходило, как сейчас. У одну краму зашел одно купил, другое другое. Поэтому здесь уже как бы, ну, естественно, на городскую моду обращали внимание. И вот если прежние гости говорили о соломе, то это тоже искали золото. И нашли золото, которое похоже на золото, да, нашу соломку, и украшали ей. Поэтому, собственно, мне кажется, это так. А что скажут мои коллеги? Никифоровский на початку пишет про то, что жаданне да паказнасці з'явілася у беларусаў ужо ў другой палове 19 стагоддзя. А до гэтага чалавек апранаўся у белае адзенне, але шчыраваў над ім больш, бо жанчыны сядзелі цэлую зіму, рыхтавалі, ткалі, шылі. Гэта было даволі цяжкая, даўгая праца. Да, мода ад бездзеля, правда? Але там же ж таксама там нейкія рытуалы, так, калі там рытуальная вопратка, там і нельга было перашкаджаць, яны там павінны былі маўчаць, там ўсё ж сур'ёзна да гэтага ставіць. Не тое, што там сядзіш, ну, песні нейкія, патрэбны, якія песні не захавалася, захавалася праручнік, абыдзённік, вось. Але, ну, наогул касцюм к сярэдзіне 19 стагоддзя ён ужо сфарміраваўся, традыцыйныя асаблівасці, лакальныя, рэгіянальныя, але тут так адначасова і асабліва на Віцебшчыне атрымаўся заняпад, таму што з'явіліся новыя матэрыялы, даступныя, развівалася прамысловасць, і крамныя тканіны хутка змянілі даматканню. І тэхналогіі мяняліся. У сялянскім адзенні мода цыклічна, але яна не такая хуткасная. Тут у адзенні можна знайсці тыя модныя рэчы, якія былі у заможных людзей гадоў 50 ці 100 назад у модзе, да? А вясковым жыхарам нешта спадабалася. І на свой лад яны перайначылі і сталі ўжываць у касцюме тыя рэчы, якія былі вельмі прыгожыя і вельмі зручныя. Таму вось і мудрасць народная ў тым, што у касцюм пападалі не такія
і матэрыялы, і ўзоры, якія няслі глыбінны сэнс, якія былі прыгожаны, вывераныя часам, і таму вось такая унікальная прыгажосць традыцыйнага народнага адзення. Ангеліна, а ёсць ось такая карта, ну, ось такая, там, фізічная ці палітычная? Трэба, значыць, будзе. Конечно, ну то трэба, тому что, ну, вось, яна ж така, ну, тут дробненько, каб можна было повесить недзе там. Мы чуть-чуть отдыхаем, пока пока что. книга, да. Але ёсць думкі ўжо, ну, і так, я так разумею, што гэта ўсё роўна праца няспынная, вось гэта экспедыцыйная, яна ж не то, што зрабілі выданне, і ўсё. Я так, ну, гэта ж на ўсё жыццё, я так разумею, гэта даследческая праца. Сколько сюда всего вошло. А представляете, сколько из этого выйдет? Вот уже вышли, Ольга вышла с поясом, уже мои студенты выходят на диплом, тоже уже с интерпретацией, используя вот эти вот полученные знания, вытянутые из книги, они уже интерпретируют, делают соломенную куклу. Вот, например, недавно дипломница защитилась, Рассонский район. Она говорит, я бы без этой книги и не сделала, и пришлось ей доказывать, что на Рассонщине сарафаны были, понимаете? А доказать-то теперь легко. Александра книгу принесла комиссии, пожалуйста, вот и все, и никуда уже не пойдет. Поэтому... А коли яшчэ аўтар сядзіць у камісіі, дык што ж тут? Да. Увогуле не попадаюсь. Да, вот, поэтому сколько из этой книги еще выйдет, и, безусловно, она будет жить, и я думаю, что у нее еще будет и второе издание, Перавыданне. Безумоўна. Да. З додатками ж, і будзе карта вось так раскладвацца. Карта вообще, да. Ну, вось бачыце, мы пачыналі праграму. Можа, ўжо 18, якіх Праграму з таго, што вопратка ў віцебскай рэгіёне горш за ўсё была даследавана, а зараз атрымліваецца так, што гэта лепшая кніга і лепшае даследаванне, так? Больш такога нідзе няма. Ну, комплімент. Уже не саромцеся, кажыце, як ёсць, што такога выдання няма ніводнага рэгіёна, так? Ну, у іншых рэгіёнах ёсць вельмі багаты матэрыял, выдадзены Раманюком, Вінікавай, Лабачэўскай. І мы ідзем не першымі, на жаль, мы ідзем, ну, і спадзяёмся, што не апошнімі. Але ў нас іншая, ну, як бы, праца, бо у нас ад музейных да сучасных паказана рэканструкцыя, працэс рэканструкцыі. Гэта вельмі важна. Ну і дызайн у нас адметны. Ну, унікальна тое, што на Віцебшчыне дамы рамёстваў стварыліся. І дзякуючы таму, што нашы майстры могуць это ўсё зрабіць, яны ўжо навучыліся, вывучылі ўсе тэхналогіі, а ў іншых рэгіёнах няма такіх устаноў, як дамы рамёстваў. Ну і тут самае ўсё-такі галоўнае, это менавіта тое, што дадзены альбом з'яўляецца, ну, таким энцыклапедыяй усіх артефактаў адзення Віцебскай губерні, былой Віцебскай губерні. Чаго раней не было, гэта галоўнае. І тое, што нам удалося гэта зрабіць, і прынесла нам радасць. Это сціплыя дзяўчаты, я кажу, гэта кніга першая. Вось, так і трэба. Ніколі не бачила традыцыйнае адзенне Віцебшчыны, ну вот ніколі не бачила, да. И коли я упершыню яе открыла, я плакала, потому что это все нужно собирать под крупицами. А, к сожалению, даже иногда в библиотеках эти книги не дают, нужно заранее записываться, получать какое-то разрешение, чтобы в Национальной академии прочитать те исторические факты, которые в эту книгу вошли. Потом первая, Людмила Владимировна, и вам дякую. Вось, вам усім дзякуй, на жаль, час уже наш скончыўся. Дзякуй за такую кнігу, за такую працу, і я ўпэўнена, што будзе яшчэ працяг. Будзе працяг, і неважна насамрэч, што там першы, ці там другі, трэці, апошні, таму што галоўнае, што вынік ёсць, і ён будзе карысны не толькі нам, а яшчэ пакаленням, якія будуць пасля. Дзякуй вялікі, поспехаў вам у даследчыцкай працы і здароўя, канешне ж, вам, вашым сем'ям, але заставайцеся зараз з намі, давайте паглядзім, у якім зараз касцюме ходзіць Александр Каренман і Петра Путэлік. Всем привет! Шел я такой по улице в этот теплый весенний денек и вижу, идет коллега с камерой, оператор. Думаю, вот я попал не в нужное время, не в нужное место. Пора поработать. Сегодня мы узнаем, когда люди попадают в нужное время, в нужное место. Паша, вы когда-нибудь попадали в нужное время, в нужное место? Вот что поперло. Что это была за ситуация? А если это была личная ситуация? Вы встретились с девушкой? Познакомились? Вот жену встретил. То есть это был тот случай, когда вы увидели человека случайно, и это стало вашей судьбой? Именно тот.
Очень редко. Ну а была какая-то история, когда вот я пришла, вот так я попала, вот Очень совпало. невезучий человек, поэтому... Почему? Ну, вот так сложилось. А было такое, что наоборот? Вот, блин, ё-моё. Ё-моё, что? Ну вот, знаете, приходите куда-то, и тут вас работать запрягли, или что-то произошло. Или Ну, что-то. это как правило. Есть какая-то такая история? Вспомните что-нибудь? Ой, не вспомню. Какие на лето планы у вас? Пока еще не знаю, жду отпуска, пока еще не планировала. Вам нужно больше планировать. Да? И тогда вы будете, получится. и тогда вы будете попадать либо в нужное время, в нужное место, либо наоборот. Скажете, Хорошо, дня, спасибо. Спасибо. Вы когда-нибудь попадали в нужное время, в нужное место? Никогда. А наоборот? Вот что, блин, было такое? Не было. Ну, бывало. Попросту, можно сказать, очень повезло, или какая-то такой случай везения. Вот классно, что я пришла. Вы можете вспомнить хоть один такой случай в своей жизни? Сейчас не вспомню. А наоборот? Вам когда последний раз вообще везло? Не так часто. Но было. Вот случай везения, любой случай. Вот мне повезло встретить там кого-то, или мне повезло когда-то вот в какой-нибудь игре, или мне повезло, может быть, ну, в жизненной любой ситуации. Ну вот хотела встретить человека, очень хотела, встретила. Ну, я думаю, что было такое. Когда вам последний раз везло? Ну, а что значит везло? Случай везения – это когда вот, казалось бы, ничего не располагает к тому, чтобы получилось все классно, и вот каким-то чудом все сложилось очень хорошо. Ну, я прям так не припомню. Вот, А когда вот последний раз не везло? ну, тоже, в общем, все ровно, как сказать так. Это, наверное, уже хорошо. Спасибо большое. Все ровно, это, наверное, уже хорошо. Мы это вставим. У вас было такое, что вы куда-то приходили в нужное время, в нужное место? Вот совпало и повезло прям. Было такое в жизни? А наоборот? Тоже не было. Вы никуда никогда... Сейчас в кино с мороженым да. идете. А вы на свидание с девушкой или с кем-то? Или... Не один. Как так? Что за фильм, что вы идете один? Почему вы один? Жена на работе, дети дома. А, то есть всех сплавили? Нет. И как бы... Кино. А, это чисто мужское кино. Да, Очень редко. Ну, а когда, помните хоть одну историю, связанную с таким везением, что вот классно, вот я вовремя оказалась здесь, или просто история везения? Во всем классе мне посчастливилось быть на Шаболовке. И там я увидела, как создаются мультфильмы. Прошло время, я стала взрослым человеком. И до сих пор смотрю мультфильмы? Нет, мы их делаем. Да? Мы их делаем. И в 2011 году мы участвовали в фестивале, значит, мультипликации. И были на студии «Союз мультфильм». Вас пригласили? Нас пригласили, и мы общались с главным режиссером «Союза мультфильмом» Александром Соколовым. Круто. А какой ваш любимый мультик из детства? Мой любимый мультик, у них очень Ну, много. вот самый любимый мультперсонаж. Самый любимый, наверное, «Пятачок». Я хочу всем передать счастье, хорошего настроения и оптимизма. Друзья, желаю всем везения, чтобы чаще попадать туда, куда нужно. Десяточку прямо в цель. На сегодня все. Пока. Здаецца мне, Сяжук, што пасля сённяшняй рэкламы народных строяў, народнага адзення, хто-небудзь з нашых тэлегледачоў захоча ўсё кінуць і пайсці ў дом народных рамёстваў, каб рабіць ўсё гэта сваімі рукамі. У дом рамёстваў, і мы запрашаем, такі робім невялічкі анонс, што ў межах славянскага базару 13 ліпеня адбудзецца трэцяе адкрытае абласное свята конкурс сцяжкі майстэрства, дзе будуць дэманстравацца касцюмы не толькі віцебскага нашага рэгіёна, але і з іншых краін і іншых рэгіёнаў нашай краіны. Так? Ну а зараз мы будзем развітвацца, і напрыканцы нашай праграмы музычны нумар ад узорнага вакальнага калектыву «Рознакаляровая планета» гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Пакуль. Пакуль.